Benvidos ao canal, estamos aquí co capitán do Cambados Gaélico. Dani, contanos en que vai consistir este primeiro reto. A ver, este primeiro reto vai consistir vamos a ser varios xogadores e vamos a tirar a tantos. Vamos a tirar dende o borde da área e depois vamos a verificar quen é o gañador aquí destes grandes rivais. Moi ben, pois alá vamos. Celebramos e tal, así como rollo, sabes? Tele fiesta.
buena. Bueno, acabou o reto, Dani, despídeo. Pois veña, acabou o reto, espero que vos libertades e suscribidevos ao canal.